Yenge keno makesa mabundi ya Kongo monza ya vimba mono kumba me nikela lusila fumunanga mwana nimi nene yenge diaka kumbu tatu tangu za kiadi tangu za pasi tangu za mafua mbanza matadi mukifuidi mbuta nani kafua ko vanza viliva sisa Kongo diadi yewiti kwenda kusimu Kongo diampa kena kuzabwana fuma kelongo kia Kongo kumbanza matadi mbutani kafako viliva sisa bana bandi kandadiani makesa mankaka ye vutukisi kukatuka muwola ya 16h lufualwani mbuta wakele belanga kwa yingi beitoka tuna hizi commentaire ko hivyo bikoma kasi tuna zaya commentaire hivyo témoignage mukikongo kimbangi hivyo bimbangi kwa bobo bakele lukufi yanzi jambo lyangu di dufiti simba mbuta nani kafako bukaluta mungitengo television wakala kondeamu le 1er août mvumi oli minuti deja ipovazani zantuka zakala ipovazangu izani kadi bundia Kongo mutando kyokyo diati kadija vambana ye beto ngangu zitu sadilanga mungitengo Kongo television toyo la biuvu ngai bwei bakongo boboka bazola zananga ko ye makesa mabundi ya Kongo momo kabazola ngasananga ko kadi amba vivanga kilivongwiza ni avutuka vakati kwa makesa momo lulanda ikova zankulu na nikafoko vululende pova zani zuzo nanga mayoila kwa bei tutusidi kamina kwa ndiaka ye ndanduko ngwizani vo ikondo lumbundi ya Kongo beto babo makesa mamutu na vanga mina kalakani pamba mupamba la vanité de vanité ulanda mpova zankulu nani kafoko vanza yebonsu tunafutuka matondo tukulu antima kwa makesa mabundi ya Kongo beti nata mvalangani kwa bakongo beti nata mvalangani lumbo kia unu kia kipediaka nanga yena lumbo kia tukulu antima mbuta fumu waki longo kia mbanza kedi amzo levu vavene meme iniminiti wasigu sabatu tukulu antima kwa makesa mabundi ya Kongo kwa nkangu wa Kongo ya makesa mabundi ya Kongo bonsu buavani dion longi eto ni mwanda nsemi ngonde ya nsambuadi ya mvimba ikalanga ngonde ya lomba sana milemvo isavo voku vangi dio konge muntu wampile ngaku lendisha kota kundia munkutuko munsikwa bulongo mboki nsuka le 31 nkangwa wonso no kubinda mene kwenda sakudila zindiamu kansi le 1er août a partir ya 15 tangu yoko na vumbu la nsingu ya bakulu kadi mumambi motuvanganga imomo tukumanga bonso bantu mosi nsingu ya bakulu itenga manga bwabu betu binda mele kona vumbu la nsingu ya bakulu idiodo tumuone votulwakidi kwa mvumbu la nsingu za bakulu kadi mambi tuvanga sana beto ye beto orike bana bantuka Kongo kameme vo bazonzele singadikana kana uningini kaudamu kanga ko ngatufitikala ngankala sani mosi mpeve ya mika membwa lekila kumusisika mena
kumosi kansi zola beto kwa utotizimbisa ibila kioko mfumu wetu yandu te kila luenda kundiamu lubina mene lomba sana milembo ngondia mvimba tuka le 1er juillet ti le 30 juillet buna le 31 itukuiza sakudilanga zindiamu le 1er août iyoyo tufuti kuiza vumbula nsingu yoyo ya bakulu kadi bakulu bafwemanga mumo tuvanga sananga beto ye beto kansi bude na vokongo mukinkole tulanda nga kabonso mwa ritime yoyo betivanga nga bawu petete beto makeza tuloma sananga milembo minkango kongo kabazebi kwako tukuiza nga mulumbu kyogo kwani kaka kivumbula nga nsingo bakulu ilumu kwani bika kyoga tukuiza sakudilanga zindiamu me prochaine mato na kulusonga beno nkango kongo beto imwinda twana kulusungika pasivola landa nzila yoyi netintuma ya tandu kyaki matondo mingi ingeta mfumulandu ntsukulu antima uze wena muzi réseaux sociaux mameti luta muzi group za zoza WhatsApp entake kulutu pangi na bunkufu nyoso mameta la WhatsApp ba mambo mingi na kuluta yake tandu do yake mtu veli na sala tudila ukali yake tandu donc pesa tangu na tangu nanu do ya beto na mona yake ba réalité yake luzolo beto ve mais yake luzolo ya ba mosi bisima parce que kana fana luzolo beto nyoso beteke sana kinsune kete ya katona kipeve lokola mazulu pesila ka lufe ya beto na mona ba réalité mais dia mona tangu nanu mais avec le temps prévu par Dieu nze ifo mamonso mani sa kwa mana bon tu bovo vele fuma kilongo singa dikanda kana vo iningini beti vova ema bobo ba sekole bobo ba tele me kumtuka babo bana voana va mosi ye ba kanzengolo ya biza ye mani samvo alanganiza za zonsono ye mutango yo yenge ye luvuva musi iza kwani donc nsamwa si réseaux sociaux dimba kala ekimutu kansi vo mweni vo kuna fofa ko kafofa ko bobo beti fofa bika ba fofa vo malongi vana malongi ndwengoso me kansi mono edika ngeti fofa mu mamontre meti vyoka katukala ni distreko kadi foto tileka tulu tweti mona ntangu yeti kuenda dimbu kya mvita pe mukwenda yena alors mpangisa metubambuka nga moyo mukukisukulanga ye lombilanga mo kwa bakulu kidifo bakulu bakitsa bakulu la mpeve ya lemba mulembi kakitembo ke kidifo ngemba luvuvamu yezola yemika membo matata mana kutusadila kidifo to tambula ndongono matondo mingi. En tout cas tumanisi vava pangizame lulanda ngitingila Congo TV. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube Ngitingila Congo TV pour nous permettre d'avoir beaucoup de visibilité. Ça sera vraiment pour notre cause. Alors, à part cela, vous allez aussi commencer à suivre cette émission chaque mercredi sur Family Group TV et la rediffusion c'est chaque jeudi à 18h juste. Je crois que Pangizam Beno bon sur le qui Congo qui tout il faut faire le salan zila za zone sur le mulongo qui Congo qui kadi émission ya yi tunakala kulubokila milongi bobena malongi mafuana bunda Congo ba betkala luta lumbu kidivo ba kutuluengisa mekasi mukuza kutuluengisa kambu dingalako yimugi Congo keka Pangizam le salamu yenge tumanisi kwetu ngeta Ngitingila Congo TV NKTV en sigle. Ngitingila Congo TV. NKTV en sigle. Notre chaîne YouTube à votre service. Notre chaîne YouTube à votre service. Ngitingila Congo TV qui la musique ya beto inga makesa mabundi ya Congo. Nuveni valanda mprovaza kulu na nikafako beto kumatadi kwaenda bundi ya Congo kadzole mambo moleko tekila bundi ya Congo ya sanduka yevutu kila kisalo bonso fumwanda sene katusisila tubinda mene sadila nguizani ye unu kiaki tusali emission yembuta kimana kitoko peleko zimage zizini ni mu machine mekasi audio tubakidi tunakusa balancer yao mongita ngongo télévision et très prochainement tunasala émission yembuta kimana kitoko qui divoka toma lutsa misa mumiani vous allez suivre l'émission mbuta yoyo ka tatu amikengi ko madimba mati evoku Congo yakati. Alors lufola mbuta na nikafako kadokali lufako lolo lufeti mwesa makesa mangaka kiese
peut-être que makisa mamonso no enakala mu kifuidi kadi fuma kilongo uno kiaki dona kuna fuma kilongo kuna fuma kilongo gitu vile fuma kilongo bunde kongo budia kala dimosi province gava ikisi zena funu peleko bunzimbo bweto yematuti vanga mutando kiaki kateti bakulako les traces restent actuellement zi video kazi vilanga diakako mamutu tivanga evutu vanganga masala nga mvimba mbutana nikafoko fuidi menkasi zizikiani kina sala mvimba mungite ngongo television zizikiani kina sala mvimba malonge mali mena sala mvimba mungite ngela kukongo television gituboka boboka benetsa aboneko kontenu mungite ngongo television Louise la tombanga emission yemono kidivo bazaya boye nasa nata luna nati na contribution musamuta di ungwizana mutana ni mbuta kimana kitoko tuna kubika dia kabombote mandanda momo kidivo to salani samu pila peve tikutupatisira bika mbutani kafoko pevani ya vunda mwilani wa vunda yebambenza bantambula mongemba yemayangi kusimu kongo kifuidi kena vambanza matadi lumbu kanda kena vana program evo manaka manzikulu tunalomba makesa mamu twamonika fuluki oko kidivo twasindika nitu ya mbuta yoyo mbako suzambote kwa bete babonsona